wabujijwe urabuje guca mwana shaka ne mitwe w'ibyinyo waretse hano hari nzazi cyapa muntu ko kiba gitinyitse nyamara batumena umutwe hano hirya cyayi ngi bose n'abana bakinaga bakabihamanika w'ibyinyo atundi ibintu byapa biracyakora biriya ni ibya fake Sha ibyo ngibyo mana. Reka ni iby'abana. Sheri twigende. nyamara hari ahantu hari ikibazo ahantu aha ejo bundi ntabikaze nzaba nabagezeho amabara umuntu arakorera hano hantu ha Kigabo ni wowe ikimana nagiye ku rugendo ubu ngubu ni muri pikiniki ndakuvugisha mu kanya sheri kabisa Abu, waratse imikino ariko turi gukina sayi uri hehe abana abandi batadusize ndakubuze kandi ugeze Manuza biki kwa jahe ureke ngo dutumurika turi kumwe Subhanallah inna ilahi cyashamba no kubimeza yapfuye Sheri oya tugende tukata umuntu katuri kumweho Sheri Sheri wanyu
Oye uri ku muntu ntabwo twa turi kumwe. Tuza. Bana yapfuye twigendere. Tuvanga tugende. Uzi kuri igicucu. Bana uzi ko n'umutima udatera. Aha uzi n'ikindi bana njuka abantu b'ibigwari. Bana rekana nawe gakobwa mano abizi ko abakobwa nta mutima bagira. Ntitugasiga abavandimwe bacu mu ishamba nk'uko nguko. Ubona ukuntu bamujyanye, ubona ukuntu bamugize. Twari turi kumwe ntabwo mwibuka. Akoze. Ibyo byose biri gutegwa no gutatana. Tugende turebe abandi, tugendera rimwe. Urukumva? Dukubura ibintu merizane nge shoka. Kiyorere. Batenze. Bufata barababoro babadada baturukaho hirya. Kwa turato twari dukure buri. Tega mu kanwa. Nashaka amene n'utundi hasi cyane. Hakamena utundi hasi. Sangwa bikurura ku munwa ko. Sawa. Ngamwije shongeramo. Ahumbi nurebe. Nurebe ndaza kukwicira ijisho. Kasi bizosi. Kana hasi gato. Kasi bisigaye duke. Oya nari. Rekero. Twaho n'uruzungu byaba. Abandi bagiye guturuka. Muze. Jaja rohoreza ikiganza. Ikange. Oya. Action. Twari kumwagiye heko. Oya. Action. Tete kaboy. Abuba. Ready, action. Yapfuye. Uri kuvuga nk'umuntu uri guseka none.